Shalom shalom bakunzi bana TV televiziyo yacu televiziyo yanyu uyu ni Leonard Sengeto nko vyama none ntimubizi ni handi nyene uyu n'umusi special umunsi udasanzwe ariko tuanze kuramutsa abakunzi mudukurikirana muri mu bihugu bitandukanye Amerika, Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, mu Faransa eka aho ni hose muherereye aho muri hose mwumve ko tubaramukije turasiko mudukunda natwe turabakunda mubandanye mugira sabone mugire jeme mupayitaje makaba abantu babona bayibona rero uyu munsi n'umunsi tugiye kuganira uyu umunsi tubereka siporo ahubwo tugiye kumva intahe z'ibyiza bya siporo ya Taichi bamaze igihe bayikora reka tubanze twakire umukobwa umwe umukobwa karibu Rafaje shika muri kamera amazina yanyu Monje nitwa Irakoze Aline sijya mbere wewe uje kuri kamera za Naughty TV arasijya mbere wewe uri umwe mu bamaze gukora siporo ni ibihe byiza umaze kunguka kuva utanguye gukora siporo ya Taichi udushingire ntaye muri make byiza hanye muri Taichi unye numva meze neza mu mubiri hari siporo nshobora gukora nkunama ngashika hasi gusa ubwa mbere ntavyo nakora ubwa mbere ntavyo wakora hama ibindi wungutse ni ibiki ninge nongutse no ndi souple nyene uko souple c'est-à-dire quoi nukuvuga iki mu kirundi umuntu abangutse basireka tubisobanura urabangutse tie souple hapana souple no kuko souple urumva rero kumva souple kumva isupu ubundi abangutse nyene uranonotse mu kirundi ciza arabangutse aranonotse hama ibindi navyo ni nkibi ni byinshi sinobivuga ngo ndabimara none ivuga bikeya muri ivyo byinshi oya vuga gose erega turi kuri televiziyo nawe reka kugira amasoni ne umuntu nkawe ugira ubwoba wama muri kamera oya kamera sinogira ubwoba oya kamera kandi numva igifaransa kiza cyane oya kamera voilà umbu unye ndashaka kugenda ahantu hanini mu Busanza eri sawa bagenda nari basa hano kure ahantu kure hajya wavukiye je navukiye Gitega niko muri ikirundi kiraducanga ko siyo nakuriye siyo wakuriye ino wakuriye Bujumbura okay muzima mutahura urumva yakuriye ino ibintu byo kumva hano kure haramugora yumva hano hare Aline turabashimiye murakoze namwe sawa moderne mikro twakire uyundi reka tuce twakira rero umwigisha wa Taichi nawe abanza shike ino Moyize karibu turabaramukije Moyize amahoro urameze neza cyane rero amazina yanyu rero yose ku batabazi amazina y'anyakuri ni Mbonimpa Gabriel banazira Moyize kubera iki bakwitaziriye Moyize tukaba turano dusanzwe dufise umuntu yazanye na Taichi mu Burundi yitwa Intumwa y'Imana Moyize Mose wa kabiri tuvyumva nawe ukaba witwa Moyize kuba banaziriye Moyize ni ibintu twese nagenda rongora abantu naritanga cyane nitangira abantu bakomberera abantu ba Mose bakunze kora abarongozi ba Moyize yego ngize ndamusefu cyane batango Musa yego amasanga nyine ryamaze kumfata yesi niryo banzi kwiryo zina niryo benshi bakuziko wewe ntwo kubaza ubumaro bwa Taichi kubera ni unavyigisha uri mu bayigisha rero uwo basigurira ibyiza bya Taichi abandi cyano sigurira nk'abakunzi ba Taichi bakunda siporo ya Taichi yacu ukunda gukora ngaha kuri misozi na Bunyegeri Taichi dawa irafasha mu bantu Taichi dawa no gufata Taichi umuti dawa ni giswara irafasha abantu basanze bagwaye paralize canke imitima cyangwa umutima wabo usubire hamwe kubera kujya usanga twigorora umutima wabo ugasubira hamwe abantu bagwaye amasima diabete bya ibintu biratunguka urabona ni isukari iri kirasohoka iva mu muntu iraza benshi hari abantu benshi usanga bagwaye mu matwi babatama n'abatamakazi bidakunda ko
bashobora kuva aho ngaha mu Nabuyegere bashike no mu Rubirizi ariko iyo umaze nk'ukwezi ubikora neza ugakora neza iyo bakweretse bashobora no kuva no ngaha mu Nabuyegere ugasanga urwagira za Kamenge no muri gihe bishobotse seyo ibyo gukora biragerayo n'amaguru nta kibazo rero urumva uba unonotse reka twakire uyundi turabashimiye Moise nawe twakire umwe mu basanzwe biga tayichi reka twakire uyundi muhungu katumwakire umuhungu afise igikinju dusabe babanze batugumirize kuko umuntu nta mahera publicité yaduhaye kwerekana amazi turiko turanwa nta mpamvu yo kumwe yerekana muri kamera kubera turabafana ba Macadamia turabaramukije mahoro cyane amazina yacu Uwizera Eric Fabrice yego namwe turakunze kubabona muri ko murakora siporo nibihe bintu maze kunguka cyane gose hamambaje gushimira cyane intumwa y'Imana Mose wa kabiri nkashimira Imana yo yamurongise kugira ngo tunonoke mu mubiri yacu hama ibyiza nabonye muri tayichi ibyo bwanje nagenda mfise amabega nagenda pinze ariko tayichi maze kuza hamaze kuba ibintu byo kutugorora amaboko ubu ngenda ngororotse cyo gitangaza cyambere ikindi gitangaza nuko sinunama nafise cyo mu mugongo ariko ubu ndunama neza nkashika hasi no muri cyo gitangaza gikomeye cyane ikindi gitangaza nuko maze kuza muri tayichi ubu ndanywa amazi menshi cyane nkumva ko bimeze neza mu mubiri nizo bitangaza naho se mubonabonye muri tayichi yego ama batazana bo muri tayichi mu gukora siporo nakekaje mu babwira nagira mpamagara umuntu wese ataza muri tayichi umuntu wese atagira siporo nukuri murasizwe kuko hari ingwara nyinshi ku muntu atagira siporo hari ingwara zibika mu mubiri na cyane cyane ku bintu dufungura birasaba ko tugira siporo nkaje amavuta turya birasaba ko ugira siporo cyane cyane siporo ya tayichi kuko ibintu dufungura bisaba ko bisohoka hama hakinjira ibindi kuko hari ibintu by'amadeshe n'ibintu bifite akamaro bonaho tujya twakire undi mwigeme sinzi ko mwigeme no kari mu mama reka tumagire araza vyivugire kaze kuri kamera no kuri micro za Naught TV turabaje yaba hariya ramusa abakunzi ba Naught TV hi Naught TV abakunzi b'iyi TV abatahije cyo baramukije yaba hariya ndabaramukije amazina yawe amazina nitwa Shimirimana Dorine uri mu mama uri mwigeme jewe ndumwigeme okay hama namwe turamaze kubabona muza muri tayichi nibe bintu mwase kunguka kuva mutanguye gukora siporo ya tayichi ishura kakunda era hari twe kuva tukiza muri siporo ya tayichi je narumunebwe kuva mukiza cye mutaraza tutaraza narumunebwe nta kintu nashaka gukora naguma mvumengo noguma nitamiye nyene ariko kuva nangoye siporo ndakora ahubwo n'abantu bafise ibiro 50 usanga nabiremetse nk'ababiri neguye gufatiye ko ntafatiye ku muzigo w'ibiro nka 50 okay reka basi shire no kubizigo n'imizigo ya ipima ibiro 50 no zirenze muga n'abantu byo ari gihe bangoma ko ntabiremeka nko mu gihe amazi yuzuye turatumva hano harimo niba ari mu bigazo bikaba ko umuntu amuheka akamujyabukana aho umuntu aba yiremetse umuntu kugira ni mu bwo buryo warashatse kuvuga ko ushobora no kujyabukana umuntu umuhetse cyo gahiga umuntu nimba ari umufasha wawe umuyenga umuhetse w'ibiro nka 50 kuko ibyo bintu nabyo bishikamwe turabipfurije ni mama tarabishikamwe nakoze okay rero ibindi mumaze kunguka nibihe kuri siporo ya tayichi nari mfise amaguru yarakunda kundya ukuntu wari ufise amaguru yarakunda kujya kubera iki kirundi kirabakora abantu b'ibujumbo amaguru yarakunda kujya ukuntu kuko ngo wari apana turiko tuvuga kirundi basi Igiswahili yareka kuba turi mu kirundi tukomeze ikirundi kuko
n'ikiswahili abantu baracumva kandi twese turacumva nakivuga ariko turiko tuvuga ikirundi basi aho bikugora ntacyo turaza kugerageza gusobanura rero waruvuze ngo amaguru yagira amaguru yarakunda kundya rero bamaze kutuzanira iyi siporo ya tayinci ukuri ubu ntakindya niko kamaro maze kubona kandi sinanywa amazi menshi ariko ubu amazi ndayanywa n'umutima warakunda kundya nyene ukuntu dufate nk'ubushavuye nka gatonya umutima warantekenya waraguhekenya rero dushimire intumwa y'Imana umunsi wa kabiri we yazanye iki gikorwa akazana siporo atayiki mu Burundi none ku bijyanye kuko turakoze kubona no mu baririmbyi ndetse n'umusobanuzi barakoze kukubona uyu niwe wundi mukunda kubona ariko arasobanura ku bamungoye n'uyu nyene urabona nyene ni jewe nyene n'uyu nyene hama kandi ndizera ndabikora neza ndabishobojwe n'Imana antuka ahacu turabona kubikora neza ndazi n'abandi bazi kubikora neza rero mbega ku bijyanye no kuririmba usanzwe uririmba ari icyo byongereje navyo mu ngabire yo kuririmba bijyanye na siporo akazi ugerageje kumva cyane undi mpamvu navuga ko ari cyane ego iyi siporo itaraza jewe ijwi rya mbere hari ahantu nashobora kwantona nkumva umengo ntaho noshika ariko ubu ndaharenze hama no kumva z'iyi siporo umva zageze zirangirira akamaro muri pomo mu mahaha ubu ndabikora neza ku bwa siporo ya tayinci okay wavuze witwa Shimwe Madorine yes okay yes yego ravanga indimi umwana kirundi kifaransa icyongereza igiswahili byose aravuga okay turabashimiye rero kuba namwe mushoboye gushimira nawe mutubwira imwe nizere ko n'ubundi munsi muzoza mukagira icyo mushikireje bibaye ngombwa sivyo none dore na cyane cyane reka twakire uyunji muririmbyi ndamwita umuririmbyi ko nawe ndakunze kumubona no muririmbyi akaba no mucuraranzi mengo ntihenze sivyo none amazina yanyu ku mazina nitwa Adolphe Nakumuremyi yego banzura muserera abakozi ba Naho TV ndaramukije abapetere baramutse no ndabaramukije mwese bakunzi ba Naho TV ego abose kwitwa Nakumuremyi Adolphe namwe turakunze kubona namwe muri siporo ya tayinci nibe ibintu maze kunguka murakoze manje kubashimira kubona mumpaye akanya kugira ngo nshobore kuvugira kuri TV ya Naho mumbajije ikibazo cyiza ibyo nabamaze kunguka muri tayinci ni byinshi cyane ahubwo manje gushimira umubyeyi yagize yerekwa yo kuzana iyi Imana umunsi wa kabiri we yagize yerekwa yo kuzana iyi tayinci kuko imaze kudufasha byinshi cyane rero muri byinshi novuga tayinci imaze kumfasha naje ngaha ndi umuntu nakunda siporo ariko ubwo gukunda igikorwa no kugikundishwa n'umunsi wa kabiri ubu ndumva neza yuko n'amakonyera nahora numva cyangwa kumva neza yuko nahora umengo umugongo uriko uracikagurika nubwo nari nkiri umusore umugongo waguma umengo uriko uracikagurika ubwo warukira umusore ubu ntukiri umusore yego nubone ndacyari umusore mbese ngo nubwo nari nkiri umusore twagira dato ubu ntukiri umusore oya rero urumva cyane cyako n'inyicanyabujumbura bibagora cya kirundi cy'abanyabujumbura bitugora ukuntu umva rero basubiye ati nubwo ndi umusore ukuntu naguma numva umugongo umengo uracikagurika nkumva nyine kubera ndi n'umuririmbyi kubera hari ukuntu ntakunda gukora siporo cyane ariko kuva aho tayikiziye waba uko kumva umugongo ucikagurika ubu byaraheze urumva iyo ni ntayikomeye cyane kandi aho ndabikesha Imana yaciye muri Mose wa kabiri arazana tayinci kandi ubu kuririmba ubu vraiment kandi ndaririmba neza n'impoye ndazironka bivanye nuko nkunda gukora siporo ya tayinci abayigisha ba tayinci Imana bagiriye neza kuko batuzaniye
ni umuti w'indwara nyinshi kandi ni umuti kandi ukora iyo wizeye ugakora iyo tayici urashobora kubona resulta zimeze neza umwimbu muri ico kintu uba uriko urakora yumva iyo wemeye neza ugakora iyo tayici uko baba bariko barabitwigisha urabona neza ko hari ikintu gihinduka rero nugira ko mpamagarira abantu bataragira iryo yerekwa ryo kuza muri tayici nukuri bikubita agashi waba uri umuntu ufise indwara izo arizo zose iyo ari yose wiyumvira wewe uje muri tayici ndazi bizogenda neza ndazi benshi baba bafise indwara nyinshi zitandukanye ariko ku bwa tayici ndazi bizogenda neza murakoze mu bijanye no kucuraranganaho arico byafashije ko twabonye uri no mu mikike ushobora uvuza piano gitari ya mainstream nka yose urayavuza havuyemo ingoma niyo ntarakubonako murakoze cyane musanze tayici novuga ati yigisha byose umva iyo ukora siporo no mu gucuraranga birasaba siporo kuko iyo udakoze siporo harageragera n'igihe uri kuravuza ucuruha ariko mu gihe uba wamanje kuba kuri wa munsi wo gukora tayici umva uba urubaka umubiri hazogera rero n'ujya munsi wa dimanche tuba turiko turitambira dushima Imana kubera irya siporo usanga bimeze neza cyane Adolphe nakumuremyi turabashimiye je mwari kumwe ya Birona Isenge Tonko Vyama naho ku munsi wa kabiri muri tayici nyezina kuko uyu munsi twariko tumva intahe za bamwe mu bakora tayici turabashimiye naho utaha bari